Pia khopetse go kwa sama fatleng a lena morago ga gore bontsi jwa maloko a palamente a voute kgatlhanong le pego ya dinyakišišo tša panel ya S89 tša mararankodi ya phalaphala maabane e le go seo se hlalosago gore komiti ya go nyakišiša kgonagalo ya go theoša mopresidente Cyril Ramaphosa setulong e ka se thakgolwe ka se sebaka. Letlakaleng la Facebook le Sedi Tala o re go bolela nnete maloko a ANC ya palamente ke ona a dirang gore bomenetša bo ikepele ka mo nageng ya Aforika Borwa ka lebaka la gore ba ganne go dumela gore go be le dinyakišišo tšeo di tseneletšego kgatlhanong le mopresidente Cyril Ramaphosa. Ge e le doctor wena o re Nkosazana Dlamini-Zuma ke mosadi gare ga basadi. Nelson Mangena yena o re go tloga go thabiša kudu go bona maloko a mangwe a palamente a kgona go bona nnete gore taba e ya phalaphala e no ba go nyaka go lweša mopresidente Cyril Ramaphosa wa rena. Letlakaleng la Twitter Lenkwe Mminaphiri o re bontši jwa batho bawe ga se ba boute go ya ka matswalo a bona ba ya ba tšhaba go rakiwa. Shoki Magapa yena o re re tla re ke dipitsi ra bona ka mebala. Nna ke re maloko a palamente sephetho seo ba se tšereng ke se se botse kudu ka gore ba kgonne o lemoa le o bona gore mopresidente na a se molato ka nnete. Vouti ya mabapi le phalaphala ga se a tlhaka gabotse empa go bonagala borradipolotiki ba e naganela fela ba sa iše felo ka rena empa fela go phela ka lekgetho la rena la maemo. Le mopresidente o itirile komang ka nna gomme ba motšhaba nna ke re le maAforika Borwa re ba bontšhe ka nako ya go vouta gobane re ka se hlwe re tshepile bona. Taba ye ke ya bokobokudu gobane ke dumela gore palamente be swanetše go hlompha pegelo ya panele ga go yo a swanelago ke go ba ka godimo ga molaotheo ke nyamišitšwe ke sephetho se ra gore palamente ga e re bone bjalo ka selo rena re le maAforika Borwa.